yenge kanda jamu ndombi ja temple initiative Nzambonge Vitakimba yenge bantuma yenge muzela Congo. Bon pika à vous, c'était Makongo pour vous souhaiter un bon pika, un bon culte à tous les Ngunza yenge kieno, que l'esprit de Mwanda Congo nous dirige, nous guide, soit avec nous. Matondo Mamiki. Pour se rendre compte, il y a importance c'est dans Zambien pungu pesaka beto. Considération ina. Bukuluntu ina yani tulaka na kati na beto. Mpu ina lu atisaka beto ya kikuluntu. Beto nangeme kuiza pour se rendre compte na ya. À travers banukulu ya beto ya direct ya. À travers banukulu ya beto ya enseignement ya. Beto nangeme kuiza kubambuka moyo chi. Beto nangela kuzimana Egypte. Katu. Oui. Beto basikaka na Egypte. Egypte. Ke kuiza kukondwa nzambi. Parce que peuple ina vanaka kuluata nzambi. Ke basika. E kubasika bake kubasika ina. Bake basika na lulendo nyonso. Batata na mama, j'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous avez un j'espère que vous allez bien. Akache bufuli ya beto bubuya ikekilungu ya pika ina kuzunzila kabeto nzambi mpungu tukanyuka lunga en ligne directe kilumbu ina beto kusalaka jak kikwezi ya mona na nzambi mpungu tulendo yakele kilungu mosi ya ngolo mpeloko ya mbutsi na kati na bela Kongo yakele kilungu ina beto ke kubambukilaka moyo na kikwezi ya beto ya mona ina beto kusalaka na nzambi mpungu tulendo yakele kilungu ina beto kusalaka bisalu ya ngolove bilumbu ina beto ke na kati na bisambu na kati na kimuko na bakubutu ya beto ina batata na bamama bambukaka moyo mingi na kilumbu ya mpika ekilumbu ina betuke kuvakanaka na mbongi samuna kuwa malungu matondo batata na bamama yenge kieno yakele tumongwaka fumo jala yaya Makongo ina kila kutualisa temple initiatique Nzambonge Vitakimba kwa kuna mbanza Kongo ya foi précisément la deuxième ville ya beto ya foi ina kele Pointe Noire quartier Lusala, non loin na terminus ya Olivier, na église ya Toumama. Là, nous avons Toumama, nous avons 00242 05 620 87 94 sur nos jours de culte les mercredis et les samedis de 15h à 10h matin. Je vais vous présenter Benova Singa. Bakuluntu iname ku marqué histoire ya Congo mpeloko ya peuple Congo. Awa beteke na kutala kizizi ina après ya apparence ya fumu Vitakimba baina ki bukla ndi yaya baina ki bukla ndi mama kasi beteke bukla ndi fumu Vitakimba ina bakuyokaka le 2 juillet 1706 na Mbanza. Batondo mingi awa bitokele na kulakisa beno yina kele kizizi ya mfumu Kimbangu bitumekutana mfumu Kimbangu kunwanaka vita na kile Zambia betu mfumu Kimbangu bitokekwiza kulakisa beno mfumu Machua
matricule 22, le chiffre 22, fumo machua. Kwenda kulakisa beno inakele mama ngunga. Mama ngunga ina bakuzenga kadibeni samuna diambu nyambanza Kongo. Betoke kwenda na kulakisa beno mama kama mbangala kwa Benvoie. Ma Benvoie 9 mamelles. La maman qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nangi piti na kuna dabitu na mbanza Kongo. Mama kama mbangala betoke kwenda kulakisa nchimu vita nkanga ina bakuzenga kaitu samona diambu ya Kongo. Sinon vita nkanga. Alors il y a quel temple initiatique que vous envoyez vita kimpa. Nampika ya bubiyai betoke vous souhaiter bon culte à vous, bon kika à vous, bien de choses.